Ассаламу алейкум. Вот, уважаемые друзья, сегодня 23 августа. Я вам хочу показать ребят, которые с 6 августа... Unit pasukan khusus Ahmad Chechnya dan Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan satu senjata artileri gerak sendiri, satu pengangkut personel lapis baja, dan satu fasilitas penyimpanan amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Kursk. Demikian dilansir Mayor Jenderal Abti Alaudinov, Wakil Kepala Direktorat Militer Politik Utama Angkatan Bersenjata Rusia dan Komandan Unit Pasukan Khusus Ahmad Chechnya. Kami menghancurkan satu pengangkut personel lapis baja dan satu senjata artileri gerak sendiri, lalu meledakkan fasilitas penyimpanan amunisi tempat beberapa kendaraan militer disimpan, ditulisnya di Telegram. Kami meledakkannya tak lama setelah pengiriman tiba di sana. Dari kubu Ukraina, dilaporkan militer Rusia kehilangan 1.130 personel tentara dalam 24 jam terakhir. Dalam sehari, pasukan Rusia juga kehilangan total 14 tank, 13 kendaraan tempur infanteri, 23 sistem artileri, dan 63 pesawat tanpa awak. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 19 September, militer Rusia total kehilangan 638.140 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.705 tank, 17.093 kendaraan tempur lapis baja, 24.839 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.177 sistem artileri, 1.189 sistem roket peluncur ganda, 947 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.417 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Rusia terus melancarkan serangan ke posisi Ukraina di wilayah Kursk. Dalam 24 jam terakhir, Rusia menggagalkan 3 upaya Ukraina untuk menerobos perbatasan di wilayah Kursk selama 24 jam terakhir, kata Kementerian Pertahanan. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 300 personel militer sepanjang hari. Total kerugian Kiev telah mencapai lebih dari 14.950 orang selama menerobos wilayah Rusia di Kursk. Unit-unit dari kelompok tempur utara Rusia menggagalkan serangan balik musuh menuju permukiman Borky, Kremenoye, Lyubimovka, dan Obuhovka. Seorang prajurit Ukraina ditangkap. Militer Rusia juga berhasil menggagalkan 3 upaya militer Ukraina untuk menerobos perbatasan dekat Novy Put, Malaya Obuhovka, dan Medvezhye. Sepanjang hari, Ukraina kehilangan lebih dari 300 prajurit dan 14 kendaraan lapis baja, termasuk sebuah tank, 2 kendaraan tempur infanteri, sebuah pengangkut personel lapis baja, dan 10 kendaraan tempur lapis baja, serta 2 artileri, sebuah mortir, 2 stasiun peperangan elektronik, dan 7 kendaraan. 3 penyeberangan ponton hancur. Противник начал отступать, когда наши группы начали завозить. Наша, так сказать, боевая задача была завести штурмовые группы, прикрыть их своим огнем, так как у нас крупнокалиберный пулемет. Плюс мы надеялись на эффект неожиданности, потому что машина ихняя. На это был расчет, то есть как бы сохранить людей, плюс машину саму, чтобы в дальнейшем она продолжала выполнять свою боевую задачу. Ну и мы, естественно, остались живы. По нам отрабатывала FPV. На первом заходе мы успешно завезли штурмовую группу, то есть за счет сработал эффект неожиданности, скорость. Все сделали быстро, четко. Вот. На второй заходе, завозя штурмовую группу, нас поразила FPV, повредила нам колесо. Но штурмовую группу мы высадили, она успешно начала продвижение дальше. Парни сработали четко. Ну а мы на спущенном колесе вернули машину в пункт дислокации, где отремонтировали и подготовили ее к дальнейшим задачам. Ну, по отношению к гражданским есть случаи мародерства, насилия. То есть, тем более это наша земля, нас это очень, так сказать, возбуждает в плане боевого духа. То есть мы свою землю не хотим отдавать, мы ее не отдадим. Мы будем биться до конца, с нашей земли мы их выгоним.
и не позволим им, чтобы они присутствовали тут. ВСУ бьет и по домам, очень много сожженных машин, как гражданских, так и военных. То есть их беспилотники не дают спокойно и работать, и гражданскому населению жить тут. Хотя люди здесь остаются в населенных пунктах, потому что много очень живности, начиная от коров и прочего, очень много хозяйства потеряно у людей. Люди не могут это оставить, то есть это все годами накапливалось, то есть такое, как нам по-другому им быть. То есть не все, конечно, уезжают, большее количество, дети эвакуируют детей, но те, кто не хотят бросать свои дома, своих животных, остаются тут. Поступила задача залететь в населенный пункт Снагость, выбить оттуда врага. Соответственно, мы летели на Казаке. Я, как оператор НСВТ, видел цель, уничтожал. Соответственно, этим самым прикрывал наши маленькие коробочки, баги, штурмовую группу. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan Ukraina memasuki wilayah Rusia di Kursk, pasukan Ukraina mengalami kerugian mencapai lebih dari 14.950 prajurit tewas, 122 tank, 52 kendaraan tempur infanteri, 93 pengangkut personel lapis baja, 768 kendaraan tempur lapis baja, 464 kendaraan, 109 artileri, 28 peluncur roket ganda, termasuk 7 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 8 peluncur rudal anti pesawat, 4 kendaraan pengangkut muatan, 28 stasiun radar, 7 radar anti baterai, 2 radar pertahanan udara, 14 peralatan teknik, termasuk 8 kendaraan penghancur teknik dan 1 unit penjinak ranjau UR-77, demikian dilansir militer Rusia 20 September. Drone FPV milik Zapad Group menjatuhkan lebih dari selusin heksakopter Baba Yaga milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Unit pengintaian Zapad Group mengerahkan pusat layanan lapangan yang dimaksudkan untuk mendesain ulang drone musuh atau mengoperasikan kembali drone milik mereka. Butuh beberapa jam bagi para ahli untuk mengembalikan UAV ke garis depan. Simak video yang dirilis militer Rusia berikut ini. При их выполнении задач, то есть в воздухе, мы подследили, выявили, уничтожили. Технику мы используем кумулятивку, обычно РПГ-7, РПГ-С, РПГ-ВЛ. ФБЧ у нас идет на пехот. И есть такие заряды, у нас сейчас есть только маленькие, есть 1,7 и есть 2,5. Для принтера мы используем печатать какие-либо детали в камеру, либо же сбросы, проводить вместе. Печатать непосредственно сами сбросы собираем. Собираем вот такие вот боеприпасы, тоже просто набиваем пластину, добавляем осколочную часть. Rusia merilis rekaman drone Supercam Brigade Marinir Armada Pasifik mendeteksi perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina yang disembunyikan di hanggar dekat Ugledar dan mengarahkan tembakan MLRS ke sasaran. Lokasi di arah Donetsk Selatan. Kendaraan udara nirawak Supercam dari Marinir Armada Pasifik, grup pasukan Vostok, mendeteksi perangkat keras militer Ukraina yang disembunyikan di hanggar dekat Ugledar, arah Donetsk Selatan. Tim UAV mengarahkan MLRS BM-21 Grad ke sasaran musuh. UAV Supercam digunakan untuk pengintaian mendalam di belakang garis pertahanan musuh. Ia dapat terbang hingga 70 km jauhnya ke belakang. Berkat motor listriknya, kendaraan ini hampir senyap dan kamera internalnya adalah yang terbaik di kelasnya. В
районе, наблюдаю точку. Задачу вести, наблюдать. Сейчас поднимаем высоту, уходим в район работы. Поставлена задача подлететь к определенному населенному пункту, и будет осуществляться работа системы ГРАД. Дальность довольно интересная, до 70 километров. Работаем там, где противник даже не догадывается. Видим достаточно много. Сразу докладываю. Все ведется в прямом эфире. Камера у нас достаточный зум имеет, чтобы поднимать высоту, что дневная, что ночная. По ветру, который не дает многим самолетам работать, у нас ограничения совсем другие. Официально 20 метров, но мы работаем и 24, и 25, и показываем результат. Но мы работаем на безопасной высоте, чтобы противник нас не достал и даже не догадывался, где мы работаем. Противник уязвим, есть свои коридоры. Мы проходим по ним, доходим до определенной точки. Понятное дело, что небо не может быть без преград. С одной точки мы наблюдаем те километры, с другой точки другие. Но в целом весь район работы под нашим контролем. Militer Rusia menghancurkan sejumlah titik persembunyian tentara Ukraina di wilayah Grodovka Donetsk. Rekaman kompilasi drone batalion, J-Atlan, dari kelompok Pusat, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan satu persatu lokasi musuh. Pilot pesawat tak berawak mengusir militan Ukraina yang bersembunyi di gedung-gedung di Grodovka. Setelah berlatih dengan drone FPV, kelompok penyerang kami langsung bekerja di garis depan, demikian keterangan videonya.